Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'alayhi natawakkal. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu dalam acara khidmat Rabbul Alamin. Kajian yang seminar tentang saya nak tahu ada yang iman dua aluman arba na dekat pertemuan alias kaya seminar ada yang setiap kaya visi tentang kemudian buat apa tanya alim dan salah satu syekh Ali Asghar Abu Laith yang ada layar lalu datang kepada satu makhluk yang diharapkan lalu datang kepada maksudnya kailangan kalaya kailangan kalaya kasus sangat tahu dia sa kawan kita di madrasah. Tidak bisa dimengerti bagaimana batas ilmu sakit yang madrasah kita kalau kita. Jadi apa dalam baru-barunya mengawas bagian kaya seminar. Jika waktu dan sudah Islam, kawan-kawan dan bagaimana yang kawan-kawan nayakan kemunafikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kata bersama dengan ulama dan tidak ada ilmu wal jahl. Sahabat yang itu nasibnya. Jadi kita melibatkan saya dan dia kali yang pengalaman sebab yang diberikan satunya nama adalah berkuasa untuk membatalkan Islam. Rasulullah sudah melakukan Allah. Kami berkuasa kuasa kami berkuasa itu. Lakukan upaya pengalah ini antara mereka. Malai anda berkuasa kami apa dan saya. Kama lagi aku tahu bersama dengan Allah Taala tasmin af'ali radhiyallahu anhu. Artinya dalam merasa fi qalam al-ilm wa baini wa jalasa inda al-'alim sa'atain wa sami'a min al-Qur'an bi kalimatain awjaba Allah lahu jannatayn kama qala Allah wa liman khaba maqama rabbih jannatayn. Itu yang mana ini? Akhir banyak aktor bisa semuanya ulama. Nah kalau dan para ulama dan dia untuk apa lagi tentang dia usul amasa asal tahu apa yang dia untuk apa dan dia untuk tahu. Wah, nah, ayat ini nanti semua ulama asal selalu apa? Saya tidak ada maunya. Nak apa dan saya berdua suatu dan nah dia butuh dia ada apa nah ayam pertama ini dah dia dah dulu sudah kan kalau dulu sudah ada ini dah ada nah mustahil kalau dia kaya pun sawalaikan atau sama sudah dulu sudah ada tidak ada wah sekarang mamaran saya nanti bukan punya kan boleh saya itu dulu ayah itu apa
Asal wisatawan ada saya lumalabang saya punya usaha atau partai bulanan. Antara semua ulama amin si ulama saya lihat dia ada dua orang apa ini untuk dia. Anak kita sudah berada di dalam kelas hari Kamis tanggal masa waktu lalu wasam yang dengan mu'allim di kalimatain antara dua ulama yang memakin usahanya semua ulama sah dua apa mana biasa dia saja waktu itu ulama dari cara yang tahunan ulama dan dikira saya waktu lagi juga waktu ulama ada dua naupun suka lagi imam bertanya hanya merupakan nasib yang besar dia pun aku dengan saya lagu itu mesti Ali dan dua kawan yang memakai musyawarah dan dua waktu hanya pada jarak ulama namun sekalian Allah Subhanahu wa taala satu surga dua surga adalah permintaan itu kami kepada nama yang ada kalau Nabi ada yang itu orang Nabi yang itu apa dan kata teman mudahnya gunakan dua orang apa kalau sama orang yang berasal dari Padania dan berasal ada nama yang berbeda agar ayat warna kan ada saya kumpulkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan imam kuliah saya pada orang saya ya bagaimana mustahil ubah rasul dalam hidup bagaimana kamu bagaimana nak berasa Allah Subhanahu wa taala. Saya dari semua ulama dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman wa berkata maka para bijadakan saling sata wa ikalakia. Menurut ikalakia supaya hati bagian sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dalam cara aku bagi maka kurban itu aku akan disyaratkan. Nah, tetapi itu usaha dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bisa tahu kalau ayat ini kalau dia tapi itu bagian semua Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan ini kalau dia dan dia hanya Nabi Muhammad SAW ini sebab Allah Subhanahu wa taala. Namun sekalian Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mengapa dia akhir kedua akhir ayat seminar kamu nah ayat kedua amal ini nabi itu ayat itu pada penjelasannya diundi berikut sekadar ini apa mana mata tahu saya bukan banyak kita harus bagi ayat apa mana seminar kamu nah seperti yang apa sebenarnya saya akan berpikir ya dia untuk apa mana pada benar sebenarnya pada sahabat Allah Subhanahu wa taala sama dengan kami sebenarnya bersyukur Allah Subhanahu wa taala asal Allah memasarkan saya apa makinan dalam kebijakan apa mana tinggal untuk segi kali ada gitu yang tidak sedang bersama familia kan yang kedua akhir raya seminar misalnya raya selesai umpama semua abang sawi yang rumah ini misalnya raya seminar ini nasi yang mata sa river side sa open market sumarami misalnya raya derpami dan naupin na namin sa mga tao kung wala ko na lumampa naupin na yan lagi sa mga datuan sa mga bayi na nakagawin saya lupakan yan ay derpami na mabini tapi ang sumawatan ni paman na
lagi ang dari dia lagi apa mana darapan. So dia mo ba kapag bicara ya sa ulang-ulang mga Muslim dulu ba yang mga makikita kali apa mana dito mereka sendiri. So tuwa-tuwa wag yung lagi apa mana isa ko mga ulangan mula dari mo tuwa katawi kanon Tanto ini kada dia untuk apa mungkin dia sama wasiat. Pak makin kita bukan lupa apa juga. Depan apa nasihat. Nah, ayo tua mau punya dari untuk itu terus ini sekarang. Wah. Ayo tua mau punya nama musyikan menjadi dia dari untuk al-hukum wal wajibat bainal ahmadi usra. Ayo kan ini lalu aku ini kita dapat jamu, nah semua kabunan, namun semua kapalikan, di hukuman di bibir, di hukuman dia. Yang mana dia nak kabunan wabak, kabunan wina, kabunan wanda, apa mana dia untuk kabunan dia? Ikan daya mafia, kabunan kita tu anda mengikut mengawin. Waktu ni paman anda zaman ikan tidak kabunan sekarang. Namun tu nama mereka bukan kabunan sekarang. Aku kalau lagi, kalau kan aku mereka bicara kalau aku nak berubah mana dalam kalau lagi dia pakai dia pakai pangalit aku satu Allah Subhanahu Wa Taala. Mas bakal banyak kuliah, taufik kata Allah Subhanahu Wa Taala sama dia. Kebetulan bagi yang undang, ayat al-Quran bagi bagi ayat salah satu saya tahu banyak ada yang supaya dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana li'ibadatihi wa tauhidihi wa manna 'alaina wa taqabbala bi tasbihihi wa tahmidihi. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa 'ala asy-syakirina bi mazidihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-sadiqul amin ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga Allah, ako pinalamatan kami sa Allah sa pagbubuang manalaman. Dapat sa sitan mo yan na kinabod mga tao, adun ko na dagwa ay tulitaw niya sa diyang kaya niya. At na mga tao, tiyarin mo Allah, na giran mas ngayon, ubos siram ko na masipon niya. Kaimbagayran, kapasadan, alang-ulangwan din mo, kau dito bidiran, napalaya din itong galabag sa ikuwagod. Ugay na yata man ang sumapulitaw yun. Bisiran siya ito pa kay makakasipulitaw. Na sa katanwaya, na adon pa na lang ba, ipulitaw tanong sa diyang kaya dunia, na balik tanwa, ginawa tanwa, pagtanwaya kung mga tao, niya pa dinunia ko Allah, abun ko na kasi po niya kaan ka manggelbog sulan ulaman, kagagan ka apan dun Allah. Na ini berbeda kawawa, ayaw maanan
ang kaasnak ko na yan. So, niya pa po mga tao, kinuan mo Allah Ta'ala sa niyawa. O yan yan, nangyapat din yan, ang makakasuya ko ya Allah sa dunia, na tunggal kang kuda, sulang na diyan ka. At tunggal ko mga pandun ka. Na hindi mo yan ka Allah. Iman to nasisiya ka sa dunia. Na umang ka na yawan, imamang pa na diyan ko tuwa oras. At na mga tawa, kung yan si Allah, makakasih Turkiya ka. Kung niya mo sa Allah, hindi na dinukong ko kakasih Allah. Na sa katawag na sisita mo, oras tayo na iman to. Bala sa mga Allah, diyan kaya alintan. Sa diyan kaya hindi ka prendagan sa ayat na paninti akalian. Na maswatan mo diyan kaya Allah. At yan nakasih yung mana, diyan kaya sinina. Karena hindi bubur sa pagkakataon na yun. Mata kami ang kada-kada pa. Bilang di mapag-inungi, ikatag mo sila sa seminar. Na kami ada akuti. Pag na yun, ada pa mamakira ng ulama. Pag kami ada itong kira na bilang katawan, o ato mo, hindi nga pag-umiran ko seminar nila. Ada kapag hindi mo seminar, nakukurang agyan kutua. Kaya kung naman iran, kapag kaumang iran agyan kutua, kung seminar kira. At ang mga darpag, sumulan dyan na ako kaya silang seminar. Ay problema na sinimita kung Juma. Kaya mga ngayon kira ko na Khamis, kami hubungan na trip sa din kaya bulan. Kada pa parang lagi Jumat kung kakupangin. Ako din naminita. Sa panayalin, naminita rin sa seminary na doon. Kaya kayo siya isa kami ng mga seminar. Kailangan ito, mababaya silang seminar na kanya din ka paro. Agyan po ka oras. Nana, sa kanya may bukong sa kanya kaya bulan. Na kung niya mga masjid kami, kami pag-uwayagin ko ito ang mga masjid. Naminitar, nalaman mo ito, at na mga darpa, magkaya sila ng seminar. Okay, na di mapaparo sa oras, di mapaparo sa kapangap seminar yan. Nasa katanong na alhamdulillah, pero di ba watan, lamang asip ko na yan, may papantan sa ito, may ito ako sa kay Mati. Hindi na kung tayo. Ito ako ang iba ka seminar, kamatang malakas sa iyo utapan ninyo, kuda ko kawal. Kaya nga ito namin tatag ko na sa iyo, kaya may ito sa customer, arialin. Hindi ko ka pa, isaw na. Ang dapat na makalay customer, ang iyo tama nga tawa, ito doon yan, adalin ka o ay sutilin yan, ang iyo madalay customer. Pangintag na makadalay customer, risky mo lang ka sa madam. Uginit na sa katarong, mas mala at yung kuwatan na hindi po sa mga anak. Naman ay yung kapito yan. Mula ka doon, bumila ka doon ka. Ipugan na sa ito. Pamakin ko sa buong kawas. Pakaswa ko sa duty ng mga kalima, duty ng mga kato. Naay po din mo ka rin, ay mo sober. Ako pa isang naman ruwa sober na dahil karaniyan kaya dunia. Sa kala, tinukot pa sa mga doon. Sa mga ito niya pa. Ada dalam ilmu dunia, ada menyebut. Nah, sabab saja kutua ayat kabaya ukaribin na kamag kasha. Nanti ginam, apa yang ada ya, akhir na batas. Kaso surga Allah. O kapag Allah na sa hadapan Allah. Aja kutua kapag Allah Ta'ala. Awalan insana pagitungan na sumama hasanat ang yung bululannya. Nagkatong natin Nabi sallallahu alaihi wasallam asunod na mismo sutaw. Na amay kamay tumagyan ko tahaman yan ang kukurangan sa matiya. Ayaw mo, kurang na sa mga hasana na maganda pa niyan si Karmanian. Nang giraw, away karma mo na pagkatungsan kaasakan. So, derumbakan sa ekonomiya, natulong niya na uwa. Natulong niya na iman kung na kailangan na Kristo hasana.
Ni uman sa diyang kaya. Kaya pag dito nga sa diyang kaya, niya pagamalaki na kurang. Naubang kung kakabagi sa Hasan. Natulong kung ganun ba yan. Atin yan, ay pagkalakaman natin yan, at yan, kaya ka pag dito maraming sa lantaran mo, kikala ka naman. So, di ba kataro to pag yan ka na, dinataro to pag yan ka na Hasana, asisir ka. Kasama natin yan, ay pagkalakaman mo ang bubog na taro to. Ay dito na, ikiputuro na, kung anay ka din na milayo, kapeso ka nag-apaster na dito ang malagalan kay muli mong susumpak na. Mungkin ginawa yun. Nasalo na mo rin apas ginawa. Makawaruan yan ko tuwa tao na suki matayan ng ginawa haya takulay. Imato na magiging lanak na yan kaya hasana. Kabigyan taro to, pag yan kaya hasana. Ang iyataburakan ka, kung iya matartok na gamagay, ayun ang isunod ko surga, na ayat pero nagyan ko tawatayan, na amang ulay na mata-matayan, agyan ka na nakikala ko naman sa manibang tartok, agyan ka na hasan, na huwag ka di makasunod ko surga, naman binanan, ay kaalakang mamu, la astaqiru an mu'tika, na diyan ka din naman gugugo, ubagan sa kabuli sa hasan na sa agyan kayo was. Dito na keso, nialam niya sa paakad na karuntaan na pa. Siyo ko at apa. Ako tutulay ko. Ako matang sa militan mo ka na din. So, tinira na napso-napso. Iya yakin mga ori kumawag-awutan. Ditang mayamanin mo sa balas, amo matang mo sa anuman mo. Nakatawa ka mo. Anak ko sa diyo ko pero sulur ko tapos yung kaya ayun ka makala yan ibalas. Nagyan kaya kapagod sa ilmu. So Hasan al-Basri. So al-Hasan al-Basri. Kaya katuloy. Iyan na lian ata'allama baban min al-ilm. Fa'u'allimuhu musliman. Ahabbu ilayya min an takuna liya dunya kullaha fi sabilillah. Katuloy al-Hasan al-Basri. Ini tayo sa inaran niya ng ulama. Tamad biliman ito na pagkakaliso kapiyan niya, nakapasal niya. Ito na ganyan katinuyan. So tingin so kakiswa o sa ating mga buo, pamintuan na pagkuilo mo. Ito na ganyan, pamintuan. Kung niya ka pangalimutan, sulat ang buo sa ginanablag mo, datigin na babul udu, pamintuan o kapagotas. O di na babu basmala, pamintuan o kambismila. Nagito na ba, sa ating mga tobo. So aguswa kan berwati di Hasan al-Basri dan yang mendasar dimana panito na berku ilmu fa'u'allimuhu musliman amin tanggung jawab kan manusia sama kamu muslim mana na kailangan amin pamangdung kamu so mga ulama yun nagitigilan di ka prendegar sa Arab sabay lang di pamangdung mamusunya suwaya na sudah ketanusin makomang aginawa itan nawan na niya suwatan si Mamu, dahil pangulong talurong Mamu. Ang tanong ako, yung kaya isasyaratong mo Hasan al-Basri. So, aguswar na tiyan mo sa ating mga pamintuan, ipangagawa ka mo kung sa katawan Muslim, tumunak mo dati mo Hasan al-Basri sa kalay balas. Kapag tumumero niya, kapag tumumero mo Allah, at isubara magbili agyan kaya kadang pero dunia, apalay akan manggelok sa pisabilillah. Lalal si Allah Ta'ala. Ang pangalan niya kalalay ni Bulas. Tunganin niya kalalay Bulas. Na, ayaw ko ako sa yung tanong, ang niya ano'y, yung kaya yung tanong, nagyan po ito al-hukuku wal-wajibat bayna afradin usra. So kung sumanga kapnar, ang mga inipaturay, kailangan namang galagutan, kung dulo na lupisir katawan o pamilya. Ayaw na matatapusin, nalima-lima na yan, usaya niya. Ayaw mana, nakabenar, ubay ikaruman niya na mama, kabenar mama, ikaruman niya na bubay, kabenar o ina, kung mga wata iyan, kabenar wata o loksyan, ang kabenar ang bulunan o dua ang derupa. Na upama kapulusiyatan mo yung mga isa, na hindi pa garangan ako ng manisaw katay-tay na minus ko kapakaluan na tanong ng lumisang oras.
Sama na nalimatan mo siya kawas. Final ganun. Naapi ako tayo ng mga bas. Ayaw makuha tanong mag-iru. Pag hindi, so kaya tayo ko nakakapunsya ko siya na sana ating talong na natay paniwang. At lagi yung punsya tanong, yung kutuwa kabnar at tumpukan ubuwa ang kerumat. Nagira yung punsya na kaya kabnar ko dato ko karuman nila bugay. Kira ka di magsilusuma bugay. So kami kumagay yung pala na mudo ka lamang din kabnar ko mga mama. O di ba mo na pero punsya na kabnar ko ba at yung mga kada kaya na kabnar ko mama. Ayaw ko rin nakuhaan tanong, unang tanong, na kabnar ang bulunan o buwagatan. At ibig lang. Hindi naman kapunin ko, mga duwang anong sama na, di kabnar. Ayaw mana. Na kailangan na, itunay na kaunan. Sa diyan kaya kabnar na, itunay niyan na kamang. Itunay niyan na kamang. Naukong masagtan, wala kong mga wastan mo ya. Bukan ulang ni, ayan kung kabnar na katanong mga wata. Pala yung tanong na yan, adna wata yan. Naihira, natigil na nakit, wata ang buring na. Hindi na nung itunin so kabundar. Baka umata mo sa hadapan ng Allah. Naging mo tayo namin tanong kagiyan, nafsu. Umat isa, paglupas niya na ginawa niya. Na o kung umata mo sa hadapan ng Allah, adun ko na sa sakatan berkatan ng mga watatan, mata masugatiran sa luman ako. Mata masugatiran. Na kailangan, abi mo na itanong niya. Una, yang kaya kabnar, ako yang kaya mga wajib, ayaw mga nana, tato na yung tanong, ito na yung tanong niya. Nasukaman sa mga ulama at ilan na min al-ma'lumi anna as-sa'adata was-salama yanshuduhuma kullu hayyin ala wajhi al-ard ولن يتحققا إلا بأداء الحقوق والواجبات بين الزوجين والأبناء ثم ذوي القربى. Antum yang mana ini? Suatu yang su'andir bila kata miru. Amataan ko nagyan ko ta kapit piya ginawa, nagugyan ko ta kalilintad na, pala niya masusima na ko langan ko dito sa ikay niya. Malagin siya so, Christian, Yahudi, sana kawa agama, mga Muslim, na masusima yung tanong nagyan kaya kapit piya kapudintaw. Yang puto kapia kapudintaw, yang puto kalilinta na kapudintaw, pala tayo maya masisingay. Ugin na piya katanayran, iba din kaya himol sa gerga kita. Walay yatahaqqaqa illa bi'ada'i al-huquqi wal wajibat. Ugin na diya ketaratan, diya kekun, ang yang kaya kapit piya ginawa, ang yang kaya kalilintan, tama na pigilan sa di kami tunay sa kabnar. O pagka kabnar yang rekat, nabudi kamang dalagod sa mga wajibat. Hina ya, kemaru yang kaya kapit piya ginawa, ang kalilintan, tama sa di kami tunay, ang yang kaya kabnar. Nabudi kaya mga wajibat. Anto lagi yang kaya kabnar, ang dulunan ang berubah. Kaya mo din lang dito nyo siya tanong na ulod niya sana niya bigay kayo sinilangkan. Arawan naman sinabi, pag-ship na yan, kaya alintan. Nakagyan niya, pero kasarang niya, kaya tanong mga seminar, naman na kaya ribatan, umahan ka po siya mo. Ang tulad kaya kabnar, atumpukan, o bagay, ang sumama. Ulod siya silang lupa ka. Nag-dimures kayo ni, ano yan po? Kanya na kami ito, tunay mo. Atasan, akapamusyatan kasawan. Ikaw daw kali, pinamata ka, pinapangulutang siya dyan. Ang tunay, kaganyan natin mga ulama na husnul ishra. Yung utakapiya, akapating bulunan. Kaya maana na kabinaro, durkupa auman isatiran, na kabinaro uman isa sa diyang puto akirumay, ang mapia ay ikapating buluna o isa sa ipupili. Ay mataan.
Bertukun postado ay pangita-kita mo hiram. Niya kapia-pia ikapagin duna. Niya kapia-pia ibibir ko sa lakaw bisa lakaw. Niya kapia-pia imuko-muko. Uwi namin kasi kung pamilya niya, hidup mo para tayo daw. Ayan. So sila mo magis na ko kanina sa kanating mo yun. Niya kapia-pia. Hindi na kami yung sigaro mo niya, hindi na sila. Ano ka dyan sinibiyar ka kanina? Ha? At ilang ang muso mo, may naya ko makapagsabi ha. Nagiging pero ng kaantog na marawag yung puso. Ang kaya ko na, sigaro man, ito na tulad na isipin mo. Kaya tama ka sa natin, ibigay sa mga pagkala, kaya kung ibigay mga nagpumang dito. Ha? Naging nakapagkala o umani isa, amapi ikapating na sa ito kadiyo. Ito rin yung bulsa niya kita. Yung kaya, kuha na ay ng punyabal siya sa mga ulama sa Makkah, sa kaya Lajnatul Ilmiya. Kaya hari na niya, sa umagang ng Ibrahim. Iya, kaya kabal siya. Nakapiyapiyap. Kaya pa kayo sila, ako na ikaw, bibili ako na, kaya kapia-pia ko, ibibili ko, darulupa ako. Mama bubili! Ako na mo, ikakubali niya na, kaya kapia-pia ko, iulaw-ula, si pamilya ko. Ako nigiyang kaya ni Durunya kaya na, masusunod ako na yan, kaya kapia-pia ko, ikapakin dululuga ko mga ginawa yakan, kaya kapia-pia ko, iulaw-ula ako, sana ko, di sana ko, ubit naman ko sa walay, at pilit na, subra ko sa anay mga. Kawala. Ito yung kaya ulang. Iginawa yung hamilu qadra ta'atihi ay yudkhila surura ala sahi. Dinubay niya natin sa ukitan at Panginoon. Kung yun kaabudugan niya noon, kailangan na makasunod kapit kaya ginawa sa mga ilang pulalian. Ang tunay natin sa bulisan. Ayah maatay inang binubay ka isaw kito ako nga ibu tapi aginaw o puluka ang binubugaw ako din kapulugan ko. Hindi ka sa iba. Kaya kung tumubaya hindi ka rupa ka na mabubaya sumula sa bangus na kaya hindi ka mabubaya sumula sa bangus binubay ka sa kito. Makapumasa ka sa bangus. Kaan makasunod din kita kapit kaya ginawa sa iyo ka na rupa. Kepikiran ang mga kaanay at malakinuan niya nag-irutuwa pag-irutuwa na kapaning ating kayo ulama ayaw nilubutang ka suwaswatang ka na andaman ay makasunod suka kipya ginawa sa diyan tutok ka sige ka mo why ito kapya ginawa niya namugalo ka sa flower hindi na sa flower ini aku taruh nama tak mau. Tadi ni dia kamu dia aku sih bukan semua siap dinyangnya kasih mesti. Nanti dia nama tak ambil untuk buang nama tak nanti dia kasih. Baik begitu dia mau mana? Nah, maka pun sama tiap pun. Tapi saya dulu orang try lah. Di pamasan asal dulu tu maka sulit dia buka. Itu yang ginawa. Saka mo tumang sumang abumayan. Away na kumakinubusi. Ayaw mo suwatan ka na ando manayari. Ayaw mo dulog ka na diyan ko tayo. Ito kapi ang ginawa inurupa ka. Waya ka po kapi ang ginawa niya na makaw mo. Napakapupun tumalas na konsultan ng bayan. Pakapupun din na masayan. Kino ko na yung manggulaw lang. Adi ka mo naging kaya sumangat ano sa sisigilan niya. So, kung pa rin na niya pag-ulo na wala sa mga masaya ito, nakasunod mo ang pagdala ko sa ulo. Niya katapos kami sa niya kasola. Nagyan po pakaruan niya na Indonesia. Nandito ka pa kung may ito na kung sa ginawa mo, ang mata sa ito, ang pag-inuli ang bukulo. Makaw man, napakaputulong din ikaw man sa tarumpa, napupulis nyo sa atin. Na kung anin magpumapit-piyat-piyat, di na may ito.
na mga ibaratanan agyan ko kapag gilbukang kasagyan ko kagalbukang ayatin ka di paron-paron na makasunod agyan ko kakapit ka ginawa sa agyan ko kapag kakapit na rin yan. Kapit na. Kenapa jika baka dipin sa karninang lalu tu kok tidur sudah sa karni. Tapi suatu tangan aja kita ikut tapi yang gini mana. Ada cara yang magsugat. Ay daran mo. Wa ay yaziyana anhu ma yaqra'u alayhi min al-aqdar al-hayati wa alamiha. Kakawatan ini ya. Agiyang kutu ako bagi yang magkilbuk agiyang kutuwa ipagkira na aginawa niya. Di makiya abadi maggulo ako dito niya. Kesaktan ng ating pagbubusa. Ibarat, makama, nakuha din na galibuk. Adi nga di bang galibuk ako kesaktan. Ibarat ako pa. Kakabenaran. Hindi na beli sa balay. Hindi ka beli ka rumah, baka di mga paginapay, ibarat. Ang inaando ka maleso. Hindi ka paginapay sa balay. Ayaw nga na, pagkakawatanan ko na diyang kutuwa, bakang galibog ka diyang kutuwa, di niya di Kriswa. Ayaw nga na, kung baka niya mabubuya ka paginapay, ibarat. Napiakaw kang kanan. Wala ka na kayo, na papagdagang musin. Ano ba ko na kaya lugar? Ayaw maagtagin kung kakapya ka pudinta. Nakabdagyan ito, abi bugay konso, ikasuswati. Lama lagi mo kakatiruan mo budala, hindi na wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ay, paking dulu na kamo kira na kaya tiruan mo budala sa kapaking dulu na amina kapia-pia. Siumpatan mo, hindi mo kakatiruan mo budala, hindi sumpatan mo. Fa'in karihtumunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu Allahu fihi khairan katsira. Amaya tibo ng utara ana may rin yung adiran ni Kriswa. Hindi na, adi naman buwa may rin kau na din kau ni Kriswa. Adi sukarumay na adi mo din na bukit na igiran adi ni Kriswa kung kaluruta pa. O tibo ng utara, wala may rin yung adi niyo ni Kriswa. Nasabaran niyo, ayaw kung paano makasih. Ay kitab siro mga ulama na sugar ko. Ibarat na di ko ibiswat kinurbuka ka na sabaran ka. Wa yaj'alahu Allahu fihi khairan katsira. So mga papasang sa kawaid na ito na tignan na gini wa yaj'ala. Ayaw na napakasala na wa yaj'alu. Nabi ko na wa yaj'ala. Na ino ko na kaya ko rin siya tignan sa diyotas na sambaganan. Sa diyon ko kapupan lunasan. Ini kata sebutkan so ayat tayo. Sama lagi dia kata Allah. Amaya tibo Allah Taala kaadan ini adini ukiran iku babaya. Na sabaran itu tibo Allah Taala, kabarin Allah Taala amas matia. Aku mada pelakama pia lagu kwani usadia kutoa yeye ukiran nama rata. Aku tidak bisa dikisi. Pamana minggu mo sudah lupa rasa di babaya. Na tigil na ako, kapali mo na ito, mas madam na kamapia, ano nga niya berapa? Ano man yung kapali niya na mapia? O nga, eh di nga ikasuswat, kamarata na, Korea niya na, kapali ang kamapia na. Igumamulan mo. Pigiran, at na di nga ikuswat kay karumama. O di na, upang kanyan, raramuningan. Api ako kanyan, di na pupumentula. Nah, sabaran na kauto. Adiyan ko to, adiyan ka, kabaya, adiyan ka limang gulong na. Na kung balui, akamapian, makasatan po, madami na kamapian. Ino to, nakapitya ko, adiyan ko to, abad, adiyan ka limang gulong na sa marata. Ako ka girawa, niya na nalulupang niya, nakapit ka nalulupang ako na mabusin sabar. Nakapit ang isaran. Nandito ko niya, kung balui niya, kamapian to. Adiyan ko to, sudin ko ni Kiswat, namin amas pada belakang dia orang yang berapa? Ayo berarti rumah. Nasi dulu lupa apa? Ayo butai pengapu itu sudah kadang mana
manok, nasanya na gusto sa manok. Ad na tayo yan, na tika mo niya natin, kaya kung kumasa na niya tayo yan. Na yung utakya sumurian sa doon yan din yung pansin na ay bukukima ka na so tayo pa ka, nakita mo yung kabusaran mo. Na tika na kung pamasaan, ayun kaya tubugayan niya. Kung di bang mako makasawali, nakita ka ng tigwi. Di ganting bubo sa kapag sa marata, si Karumama, na di naman bubudyo, nakita mo sa ginawa ka, ginawa. Kemudian apa yang menjadi mungkin lagi betul. Dalam dia untuk apa kasabarian saja kabel buka marata na ay yung kanyan na mapil. Diti mapipikir saja na katiro Allah Ta'ala. Wa namay na yung kirarati ko Allah Ta'ala marata na kumbali yung tumambali mo Allah Ta'ala amas madang lakamapi ang napapadan mo ng Allah Ta'ala. Ay mana na karamudin ka niya na hindi ka din na suko na kumbali ito kamapian ka. Yan ito kapitan mo ng kasaran. Na, ayaw mana, kadimiso yan. Kailangan ko na wajib pero mai ang maadong kiran sumapya ang kapatid dulu na. Mapya na kapatid dulu na kikaruman ka, sumang subay na mapya kapatid dulu na kikaruman ka. Ikadwa, halong istinta. Wakil ko na matatangugin na alay pa siya. Halong istinta. O halong istinta. Yang kutuaknya halal at yang kutuak ipag-ibig mo man isa ko priyo. Ito na yato ko na din yung kapag-ibig. Ato na yung maranaw kapag-ibig. At kailan-ilan eh. Kailan-ilan. Ayaw maanag na umani firma inaw. Kapag naroon umani isa ko priyo, ang kailan-ilan yan so priyo. Ipag-ibig yan. Ang tumitarga sa'yo, hindi ka naukuha ng makunin. Siya ko din na to. Kaya din ako sa'yo.